Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Ini nili nang itong kan special videos ng paklang kunci alabang ke do lapian lo jo lapian lagi yang kecil lo yo dami tun sa delo lasi nang tum laso video nang lang dun bomon hala dak PPC tek lo mana tum apang sen tek monobon ni paklang pun bompo lapian nang li pini laso YouTube channel pin sigilang bom kilang lang polote like comment lapian subscribe nang video lo non bang ke bar po jo ada wes sampai citik lah belum, gari citik lah belum. Si non kayak barpo. So guys, non kayak bana aja. Lapu kayak driver aja. Halo. Tuari bank kecing hong ngamrit kecil telepon aja. Adhek tuh nang lelang nasi. Kang hong lo adhek tuh nang lelang non citap lo adhek ke. Adhek non si bang bomang nasi non citap ko dam tuh. Risi jangan tuh telepon punya guys. Driver udah. Sama. Oke, jangan kita datang lupa nanti kita tuh punya guys. So guys, non pakai. Oh kita pula ya, takpen. Baiklah, nang oh. Anse, esta mesin natin dari pagkakulobon ini apa kelakon ko lebih nangli PPC lo bang sa YouTube channel ke like tenang po din natin subscribe mo like comment na share na langsung sa video dan misal na video so guys finally non bangke dan long bozan na yo non matu depan po guys, betul loh. Nanti sekilang merah itu saya penunggu apa itu nonton penalan membawa. So guys, finally non alu anak itu aja inglong hari dulu ya, membawa lo, apa? Si dah itu sampai nalan membawa ni nak membawa. Ada dak lang mesin nanti muli dalam laboratorium itu terbang po. Ini special videos abang kena itu. Anas sampai sini data highlight. Sampai na tum lakso video nang nanu bomo nang tum sini po ini special video sebagai kopi pakai. Aku kecengkan lah video nang nanu bomo. Kilang din kilo dating lo guys. Guys non Bukan iPhone masalah ya nih tentang kalian berdua di speaker wah. Kelangi di sampai tua kita tentang serambam. Oh, serambam ni cina lah serambam lah ya. JCB mesin. Tepus lah, jaga. Volvo mesin. Serambam lah. Get anang nela yo guys ini non ada katiman nang nela yo ayo guys Ito sudah ngin berbom lo yo. Non nili aku dah bangke mulut kita makong lo harus bangke gari baik kita makong lo
guys, kailangan masuk tadi. Okay, alang ketiga. Sila tayo. Taruh. Aku tahu. So guys, finally nadak kitun kita ano na yo. Dak. Try ba mayo? Guys, hindi man na. Oh, labagyan ya guys. Ito bangke ham na yo. Anak pulo. Video guys, juga. Ang kami lang sama naman na sunod ya. So guys, ang bom lo, nang bom mo, kiceng kijuran, nang tu sami, kilang long le tu na sami do tahalang mene, ni sami pini first time na. Nang lelo yo guys, non nili acar ban adungan apa kelangko. Kelang me guys, first time loh barak kelang ini. Oke, alang ligong guys, barak alang sung loh. Finally non ada pulang aja driver ben aja oke driver lo ada timbang dapat lo malam pulang oke aku harus turun video ini lo tuh lapus tapi ini timbang dapat grup lo ya guys nak timbang non silang dom lah. So guys, finally non bang kayak juitang at penon kicu japolo yo. Mana ini tuh kita grup side lo. Ramai. Asik. So guys, finally non nili bang cetang lo yo. Cetang ke bang orang yo mapu driver bang nanti coba lah.
Tang muna ada samtal si nabangke kada wis me tang lo pon no mangke nabangke na to si ram tang si tikon ko Labang ke itu mak kurusar lo. oh kurusaro abangke ni tumang rapeta grup lo yo guys kada wis me ada tum non si cubang lo si ini bang cutang lo masih ada yang cutang alam lo ada yang makanan cutang kela ada jasam sela lang mepik guys ini first time lo nili langsung nang lah kami si nili dak ketek long asam mana dah napak lang kono lah si nandung ketek long lah tu asal bang kami nah tu nang kami lang mepik itu artinya kami lang roy lang jeng langsung kami lang mepik damo pada ini Papa baru ni lagi kali tak. Ada juga. So guys, finally ton ke damo yo itu mau berubah ke non ladak agak pre-group memang itu bom lah si jebrai ko lah topik ladak nak cutung tadi si ningaro pilihan di son mangke kada wi dengan kami citong nong lah si nombang ini tu kita dam hoyo guys video lo jitong honang uthak kadom